dari Sanggar Teku Tenom Cik Aceh Jaya. Selamat Assalamualaikum menyaksikan. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ya hakiki lagi kuasa Assalamualaikum warahmatullah Jarah 12 Atih jemalah Jarolon siplong Di atih uleh Ma'ahlul lakeng Kuwaredumna Hai salam alaikum jame baro to samong biyo du adika ranuk kamo bi bapa ne bajo anak kamo ora jangan tuba salam alaikum jame baro to samong biyo du adika ranuk kamo bi bapa ne bajo anak kamo ora jangan tuba ai karena salim nabi kana sunana jaro tamu marsyaran mulia mulia barena jumlah mampu mana mulia rakan mame suara hayani nyola henai ado Assalamu alaikum lahenai ado jamme barot do Assalamu alaikum lahen lahenai ado Assalamu alaikum lahenai ado du adika lahenai ado Assalamu alaikum lahenai ado du adika Hai sen hai bang sen ale ya halelon la hela Hussein la hai bagura sihen hai bang sen bukan le saya la kala gue kapute lam la raya bukan le saya la kala ware janggut kapute sembayang hana jauh bangka dua paman kena pertama lah kena dua lam no jaya kali lo bergabar rata-rata uri halalah bahagia awalun tanda di ngolong kisah Hasan Hussein yang putih licin Shiruga Hasan Hussein cucu di Nabi anak tua Siti Fatimah Dura Allah Dengarlah kisah Hasan Hussein putih licin Shiruga Hasan Hussein cucu di Nabi anak tua Siti Fatimah Dura
Sallu ala Muhammadin, sallu ala mufassalin. Sahan Nabi, sahan Nabi, sahan Nabi wal mursal. Allah ya Allah. Sallu ala Muhammadin, sallu ala mufassalin. Sahan Nabi, sahan Nabi, sahan Nabi wal mursal. Allah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Teku Tenom Ci dari Aceh Jaya.